Kalau hak bidi MLA yang kesilong no tahu aja tempat dulu i balambi kita ke suspension itu now to vice president S kara doktor kara S sian but apa ti ke city ngi ilim bagi media bala address ya ong hai Mr. Adalbat Nungrum Jayau kem ong MLA satu ti doktor udah doktoret ini doktor Fred tadi doktoret udah mentip ya aku ke buram para kasi nggak tengok ong udah doktor Fred ki kata aku ikut bakal ngo kira tip bro bakap meklian gubernur bat assembly bat speaker yang ke interval assembly tip udah MLA yang selong Ndai udah doktor sekarang buat klaim tip kan udah MLA udah kain budi ordinary man karena kalau nggak ikut bakso lah tak kabidi pat tak tak jing suspend you license karena kalau nggak ikut bah ngimso lah mudu ada license suspend you karena kalau nggak ikut bang ngim lah pan suatu pat kalau kita jing suspend kaju ya daw doktor sekarang ngani tu kena ngam ji bun pai bagi kelinga oi tahu doktor sekarang ubade sian ubade Vice President yang ke BPP. Kendai 4% lagi pada Kim Tip you. Kim Jutip yang ke kerjaan you. Mereka kentit bensan minta bukti umi khidmat lembaga media. Dan pensai pada suspend yang beradal pada nombor license. Pi hakapor LDC election ngam simi bau tahu Dr. S Karasian Union Karhalang lalu ni kliap nurlang pergi pada dan penmi untuk sembai. Ha? Ni bun ki pai ba bila penmi sembai aga MDC bila dap. Bila ulah ka BP kala yo adu katra buat di MDC. MBI bau ni karalang dan penmi fan dan penmi sembai. Kebau ki nograp cik thai boy dan ni thai gas. Ndai menta antara pendam nur wan penmi khmat. Kai kene. Kene ke jingle kaba game suya. Kajing kali ko Mahaban kali. Before election MDC, where you have been? You have been to London to look at the Queen. Kata ke jingkali you haban jubang. Nalar kata ke suspend you kalong. Lai lembaki kot kubor. Yang hayakan ni on saperkan pha da ke Central Executive Committee. Jong ke BP. Teka ke jing suspend kawan nai. Kata ke jingkali ke jangan kawan nai. Nak ke district atau kam dei nak state level. Atau dang tensu samut kapau. Bawa new presiden lada kalong hari vice presiden dalam hari kedua. Kamu uklamis tu jemut benda-benda. Imat masih lemaroi. Lada kambak lah. Nang don ada bela suspend. Borobar ke suspension kawan. No presiden, no vice presiden. Kata kita kom tekam prosedur. Ngam tip hakan ke parti BPP Voice of the People Party. Kano ke kom tekam ngang ngaru ngadi untuk Voice of the People Party. Nak kata ngam bisi khmat mentah pan keren halor kene ke jingsia. Ni hak media bila iru hak silong tan ke bami hak level trip ke season day hang tei MLA juga silong dor badal pan nulum ulah clarify ulah pensalut di bro di jingsia udah pai ba ampadi sebab ni pule yang ketika kot ke silong tan bami minin ke sini kini ki ba along ke jai pan riu jengi pi hang ne kin baong khasi wong dei hau rang ba ken ke song kamon bejawab pila amlen lei kumno ken pinran pi ke jington jeng ba adal bat nongrum nak BPP pi kum kabut yang ke non trabang kebetulan lang kum ke jalrut ka bat kui ka pelong yu ubon jo